guys, welcome back to another episode of my blog, Sardens G. Today, this is the first day nga we'll be having our Zumba at the province of Bohol. So we'll be going there. Kaya mo lead mo yung Zumba, but rest assured nga, mapalo mo yung protocol. So, mao ni ang nahitabo sa mong Zumba guys. So, see you!
long time. Go. 1, 2, 3, 4, 4. Ganyan. Ganyan, ano na? 3, 4, 1. kontra sakit sa kamot. Ano to nga?